सांगेच्या मिरेकल हायस्कुलान घडून हाडिल्ल्या कला आणि विज्ञान प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेवन वेगवेगळे प्रयोग केले। विज्ञानातले वेगवेगळे प्रयोग विद्यार्थ्यांनी करून दाखयले। हायस्कुलाच्या सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनात वांटो घेतला म्हणून प्राचार्य फादर पी.ओ. फुर्तादान खोस उक्तायली। सांगेच्या मिरेकल हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी कला आणि विज्ञान प्रदर्शन घडून हाडला। विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्ती ह्या प्रदर्शनात मांडल्यात। त्या भायर विज्ञानिक प्रयोग करून विद्यार्थ्यांनी विज्ञानिक जागृताय घडून हाडल्या। हायस्कुलाचे प्राचार्य फादर पी.ओ. फुर्तादोन प्रदर्शनाविषयी माहिती दिली। With the Miracles High School, Sange has organized today the science exhibition cum art exhibition. The purpose of exhibiting this science items as well as the art items is this, that every child has got a potential in oneself. And today you will be very surprised to see in this school of ours, there are so many items, as many students that I have got in the school. It is because we believe that every child is a gifted child of God and every child has got a potential. And that is the potential is brought forth today by my teachers. So I really proud to have this exhibition. सांगेच्यान प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। सांगावेल्या संगमपूर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या सर्तीचो ड्रॉ जालो। ह्या निकाळावेर सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल, उद्देग मंत्री महादेव नायक हाजीर आशिल्ले। ड्रॉ काडचे पयलीं सुभाष फळदेसायान देवाची आरती केली। पळयात कांय खिणचित्रां। पॉप स्टार रेमो फर्नांडिसान शेनवारा संवसारीक पर्यटन दिसा वेळार आपणाल्या खासा शैलीन वेगवेगळी गितां म्हणून लोकांची मन रिजवण केली। ह्या कार्यावळीक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। पळयात ह्या कार्यावळीची झलक। What is it that keeps you moving? What is it that keeps the tourism department moving? What is it that keeps Vishnu Mag moving? It's beat in the brain, it's the rhythm in the soul. It's beat in the brain, it's the rhythm in the soul. इतल्याने खबराची चित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।